illum il-ġurnata naf il dal-ħsibijiet u jew pereżempju għal klien qasir għall-argument jew għax naf li ma nistax nabbi it-tfajla li vera toġobni għaliex nider kif nider, speċjalment dak iż-żmien, Madonna ma kontx jiġborni mill-art. Jew lekni. Aw ma kollha sigurtajiet illi kelli. Illum il-ġurnata naf illi ħafna minn dal-affarijiet huma irrelevanti, ġifieri I made peace because I love the fact illi bniedem mill-qosra ħafna. Imma niftakarni mmur ġo party. Why do you love the fact? Għax naħseb iżomni li. Li kont naħseb twil ftit iktar kont inkun daqsxejn qżis, hekk inħoss. Taħseb? Hekk naħseb jien. Given the opportunity. Hekk naħseb jien. Naħseb kont inkun daqsxejn iktar kiesaħ. Hekk iżomni. At which point did you make peace with li inti qasir? Dal-aħħar naħseb sa. Dal-aħħar. Tu bifer kon noħroġ ma' tfajla li kienet itwal minni. U allura li kienet issa xi ħaġa normali, fis-sens ma mliġ differenza in any way. Għax fil-verità l-idea li raġel irid ikun twal minn tfajla u x'naf jien. Inti ħatejli li hemm xi teorija li għax il-tfajla tħossha protetta u x'naf. Mhux hekk naħseb minn hemmhekk ġejja. Which I get. Però hemm iktar minn mod wieħed li mara tħossha protetta wkoll. So I think ġifri. Jew hemm nisa li m'għandhom bżonn iħossuhom protetti wkoll. Mhux hekk. Imma eżempju kollha ħafna argumenti ma' nies li naħdem magħhom pereżempju. U ngħidilhom ma x'fi ħażin billi toħroġ ma' tfajli twal minnek. Jew jgħidu li ma dik toħroġ magħha int fiha tikol minn fuq rasek pereżempju. Minn dud kulħadd l-istess. Taf kemm ngħidilhom iċċekkja l-aħħar sa fejn hemm bżonn. Però jgħidu lex nixtieq li fittiġ meta biss takkuna ir-raġel ikun itwal minni pereżempju. Aw qasri kieku jien ma x'fiha, ġifieri hija ħaġa ħafna iktar soċjali nħoss illum il-ġurnata milli le. Mela tlaqna.